Polisi y'u Rwanda yatangaje ko isiganwa ry'amagare rikomeje hano mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi yongeye kugaragaza imihanda ifunze n'imihanda ifunguye. Bivuze ngo uno munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 irushanwa ry'amagare riracyakomeje. Polisi yongeye kwibutsa abanyarwanda imihanda ifunze n'imihanda idafunze. Mukurikirane Kidasamura TV Rwanda kugira ngo mumenye imihanda ifunze n'imihanda idafunze. Turabamenyesha ko ejo tariki zisanga 15 irushanwa ry'amagare rizakomeza. Ubwo ndavuga uno munsi kuri 15 irushanwa ry'amagare rirakomeza. Umuhanda BK Arena, Kimironko, Simba Supermarket, Rwahama ndetse no kwa Rando iyi mihanda izaba ifunze. Gukomeza Sonatube Nyanza naho iyi mihanda izaba ifunze. Sonatube Rwanda Gisi iyi mihanda izaba ifunze. Bivuze ngo no mu Kanogo iyi mihanda izaba ifunze. Bivuze ngo polisi yongeye kwibutsa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda yuko mu gihe isiganwa ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo bareba rino siganwa kuriya usanga turi inyuma ya bino biti ya bino byuma kugira ngo tutisanga mu muhanda. Polisi yongeye kwibutsa abanyarwanda bose kuza kureba cyangwa kuza gufana turu ku rwego rw'isi, ariko nanone bakagendera ku mategeko mashyashya. Amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya asohotse aka kanya ku itariki 15 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Polisi ivuze yuko isiganwa ry'amagare rikomeje ndetse rirakomeza kuno munsi ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Rero imihanda ifunze na ibabwiye, ariko amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya, ntabwo wemewe kurenga imirongo ngenderwaho cyangwa ntabwo imihanda nababwiye wemewe kuyikoresha. Imihanda ya Kimironko, imihanda ya Sonatube ntabwo wemewe kuyikoresha, ndetse iyi mihanda kano mbabwira igihe bayifungira, barayifunga saa 2:45 bayifungure saa 12:45. Bivuze ngo nibwo ino mihanda iri butangire gukoreshwa. Polisi yavuze yuko abantu mwese mwaritabiriye mwaje gufana ndetse kandi mwagaragaje urukundo nk'abanyarwanda. Murabizi ko ibi bintu birashyushye kandi biraryoshye. Bivuze ngo dukomeze twihere amaso dufane abanyarwanda bari mwari no rushanwa ndetse n'abanyamahanga tubafane, kubera ko Tour du Rwanda ni umukino ushimishije isi yose. Ni umukino abanyarwanda bose bari gukurikirana kuri internet ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Uyu mukino barimo barawureba kuri website zabo cyangwa ku binyamakuru byabo. Bivuze ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ibitangazamakuru byinshi byo mu bihugu bitandukanye. Bivuze ngo rero iyi Tour du Rwanda iri kuba ku rwego rw'isi, iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo isi yose ihanze amaso rino rushanwa, kubera yuko ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byadushimishije nk'abanyarwanda. Polisi yongeye kwibutsa abashoferi bakoresha amakamyo ko ingendo zizajya zikorwa nijoro, cyangwa abashoferi b'amakamyo bazajya bakora ingendo nimugoroba kugira ngo batabangamira isiganwa ry'amagare bateza ambotiyage mu muhanda. Bivuze ngo abanyonzi n'abamotari hari imihanda mugomba gukoresha n'imihanda mutagomba gukoresha. Bivuze ngo ni ibintu bibiri, ndetse gahunda zirakomeje. Ushaka kujya mu ntara wajyayo, ushaka kujya mu bice bitandukanye wajyayo, gusa igice utajyamo ni iki ngiki: umuhanda BK Arena, umuhanda Kimironko Simba Supermarket, umuhanda Sheje no kwa Rando Nyanza kugaruka Gahanga Sonatube Rwanda Gisi. Iyi mihanda ntabwo wemewe kuyikoresha, ndetse na Kanogo ntabwo imihanda wemewe kuyikoresha, ariko indi mihanda yose wemerewe kuyikoresha kandi inzira ziyijyamo irahari. Bivuze ngo rero ibi ngibi nta kintu byabangamiyeho abantu cyangwa ntabwo byigize bibangama, ahubwo ni ibyishimo ku banyarwanda, ni ibyishimo kuri twese, aho dukubita tukuzura tuje gufana nk'abanyarwanda. Murabizi ko dukunda ibintu nk'ibi ngibi kandi tukanabishyigikira. Amarayivu abariho kandi mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo abavuga yuko iri siganwa ry'amagare batabashije kuribona, ariko bari kurikurikirana kuri televiziyo bashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubagezaho ibyiza bitatse u Rwanda, bongera kumushimira ko ari umubyeyi wabo ubareberera buri kimwe.
umuturage utuye mu karere ka Nyaruguru yavuze yuko iri rushanwa arimo arikurikiranira kuri interineti, ariko nawe arifuza kuba yaza i Kigali ku cyumweru ubwo isiganwa ry'amagare finali izaba ku cyumweru. Bivuze ngo rero harimo abenshi bifuza kuva mu ntara bakaza mu mujyi wa Kigali. Icyo tubafasha ni kimwe, mwebwe mukodeshe imodoka ndetse muze mu mujyi wa Kigali ku buryo muzabasha gutaha. Bivuze ngo rero ibikorwa bisanzwe byafunzwe nk'ibigo by'amashuri, nk'ibigo by'abikorera, ndavuga nyine bijyanye n'amashuri, ibintu nk'ibyo ngibyo bizafungura ku wa mbere rwose. Inshingano zizakomeza nk'uko zikwiye, uretse ko nta n'ikintu byangije cyangwa nta n'ikintu byahagaritse. Murakoze cyane, nagira ngo mbagezeho itangazo rya polisi y'u Rwanda. Ubwo ndababwira yuko itangazo ndibagejejeho gatanu kuri kagenzi kako. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura TV Rwanda, munakurikirane Tour du Rwanda iri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Murabizi ko rero Tour du Rwanda impamvu yabereye mu mujyi wa Kigali ndaza kuyibabwira. Ese no kubera iki? N'ubwa mbere ibereye muri Afurika, nanone ibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ajya avuga yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu ushobora kugeramo ntiwifuze kukivamo, ni igihugu gifite umutekano, ni igihugu gifite isuku, ni igihugu gifite isuku n'isukura, ni igihugu gikeye, hari fresheri nziza, hari akayaga keza. Mbega mu gihugu cy'u Rwanda tugira ibikorwa byinshi remezo, tukagira n'ibikorwa bishobora gukurura abantu nko kujya gusura mu biyaga hariya mu birunga za Musanze, ugasura ukareba ukinjoyinga ukaryoshya. Hano mu mujyi wa Kigali rwose niho hantu, mu gihugu cy'u Rwanda niho hantu ushobora gusohokera ukaba ufite amahoro, umutekano ndetse nta na kimwe wikanga. Niyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda tucyubaha ndetse n'abandi bacyubaha, ariko gusa ntabwo abantu bose bagukunda, ntabwo umuntu wese akundwa na bose, mugira ngo namwe murabizi. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereza umugisha. Nge mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ikiganiro nakagaruka, ariko hari umuntu twandikiye ngo se kubera iki amakamyo ari kugenda nijoro? Amakamyo rero agomba kugenda nijoro kubera yuko ahantu aba ari kujya ashaka gukoresha ambutiyaje, koko imihanda iri gukoreshwa ni mikeya cyane. Ndakeka ibibazo bari bumbaze ndaza kubibasubiza muri comment.